आई लाक्चरगे खन्नरसे अदुगा असेंबली सिदा लोइदिन अखोई सि सुम कैनोम चलन गिबे यादे सा आई नाइजरिना अखोई गिसि मणिपुर पुंबल लोइनि येंगी बनी तारी बनी ऑनरेबल सार की थ्रूदा आइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अटेंशन दो तौजगी से 700 above crore स्कैंडल और पोट अमा मसी थिगछि हाइबनेबा हयेंग पुंग निपान दा फमिनरबा मतुंगदा आई फुल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा मसीगी आइडिया से लैहलबा मतुंगदा मसीगी थिगतबगी मतांग दो खंगहनद्रगदि सार हाउस तो पोर अब पोटनिना सारगा आई खत खंगनरगा लोइसल्ले हाइबदुदि सार मसी फागी तागनेबा अदुना हयेंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अमुक हाउस दा मसीगी फमिनरबा मतुंगदा हाउस तो पुथोरबनिना सी तौसे दो लौथोपीबा याबरा दु थंबियो चिंखाम मालेमगानबा मिहात की मायोक्ता मिफम फम खरे मियामगी साफबा मफम ओइद्रबा लैबाकला हाइना लैखिद्रबगी मचानुपीना लैंगाक वांग हंगलई हाइदना हाइबा हेडलाइन सिगी मखादसा खबर वायल काटी सिदा आई थेंगनाजाबा हाइबताई मुसिगी थेंगनरबा मतुंगदा सर आइना रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कंडक्ट ऑफ बिजनेस अंडर रूल नंबर 77 की मखादा मसीगी कॉलिंग अटेंशन से सर आई मोब तौजरीबने सर अखोइगी हजिक लैरिबा लैगिद्रबसी मसागी सही 52 सूरे हैना रिपोर्ट तोई तेजपुर अवांग लेकाइदगिनी सिंखाम मालेमगांबा कोबसिमा कंट्रैक्टर नि हाइदना सुहाई सर था असिगी तांग 13 की नुमिदांग वायरम पुंग 3 मखाइरोम तारकपा अद्वाइदा महाक्सी मयुमदा हलकपदा कैरक अमदी तेजपुर अनिगी फाउनबा लंबीदा मियोय अनीना मागी गाड़ी अमदा लाकपजानि मासे दु थौरइबा गाड़ी सिक नमदना खामगा दुम कार मनुंगदा नोंमैना कापसिलगा हातोखरे हाइबगी वाफम रिपोर्ट तोइ सर लेकाइगी मियाम अमसुंग लैखिद्रब इमुंग मनुंगी मचानुपी हाइबताई इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना मीडियादा रिपोर्ट तौरपदु तारुबदा यामना थमोय सोकनिंगाय ओइबा हाइबताई सर खांगबा ngamdabagi चाइना फावी हाइबताई मियोयबना अखोय मियोयबा मसेनसि अखोयगी पंहात हानबा मी हातपसि कछु लेतना खनरकपा मसिबु ओइथोकपा याबरनेगा खल्लुबदा सर याम नुंगाइतबा हाइबताई सर हुजिंग मणिपुर से अदुकी मतिक कीनिगाय ओइरे लॉ एंड ऑर्डर से अदुकी मतिक फत्रे सर चिंगदसु मी हातपगी पाव अदुम लै तमदसु अदुम बंगाई मी से अदुम हातपगी पाव लै मी हातपदी फाबा ngamde अदुना सर मणिपुर से अखोयगी खुलाई पाइबसिंगना से बोम लंगजले द चंगजरकदबनी अदुगा मसी तौरकदबनी हाइबा सिगुंबा ngakतना ngairaba अदुगुंबा लेपाक अमा हाइबदु ओइरे सर अखोय हुजिक लोइनमना खंगे हाना हौगिबा सही अमरोमगी ममांगदा मणिपुरदा लेरंबा सरकारदु अखोय मदु मुथलगा प्रेसिडेंट रूल थमगिबदु करिगिनो हाइदना सर आई मदु निंगसिंगहनिंगे हाइरिबा मुथख्रिबा सरकार अदुना कॉन्स्टिट्यूशनल मेचिनरी सिंग असि ngakna chatpa ngamdaba mathau tohonba ngamdabadagi madugi sarkar ado uthai khibani habese akhoi khuding bana khangisa du hojikti akhoi miyam na semba popular government ama bharat sarkar na honorable minister chief minister gi mangda lingsin biriba mingoina panjarabada Sri Y Khem Chana Luchingba dumba sarkar ama thamba kanda Manipurda soidna sigumba constitutional machinery sing se control tawduna peace porpangam habagi wakalonda ai masigi sarkar sinno semapani haidna sar ai thamjage yam sengna haragadi sar Manipur se yamna kiningai oire ai yamna sangna matam lawjaroi aina honorable speaker ki through the honorable chief minister amasung Home Minister in charge की attention draw तो जनिंगे बसे श्री मालेमगान बसी हाथ पर मियोई सिंह अदू फाबंग अमबरा
मियोइसिंग अदु फारमगदी करी मरमगिदमक्ता हालिबनो हाइबगी पाउ लेरबरा नसी 48 hours हेन खरबनिना सोइदना सिगी पाउ लेरमगनी हाइना खली अदुना सिगुम्बा कीनिंगाय ओरबा मिहाद असि सार अखोय सेशन फमिंगै असेंबली फमिंगै नसी अखोयना फमिबा मिफमसि सार यामना लुबा लैपाक सिगी अफफता चाउखत थौरांग अवा अना लैरिबा मयाम सिगी तुंगदा लाकदोबा अमदि मांगदा हुजुजिक चलगा थेंनरिबा मयाम सिगी अखोय मसिगी अफफता खन्ना नैनरिङै लॉ एंड ऑर्डर की खन्ना नैनरिङैदा सिगुम्बा मियामगी ओइबा मिफम फमिङैदा सिगुम्बा मिहाद मिफुन तोबसे सामबसी खोय अगस्त हाउस की डिग्निटी सोई मसि लाइबक थिबनी अदुना लैपाक सिदा स्टेट सिदा रूल ऑफ लॉ से चप चाना लहलगा मसिगी मथौ फजना तौननबगी कैनो थौदांदु ऐ लहनिङि अदुना समजलअबदा हाइरिबा मिहाद असिदा चेनरिबा मियोइसिंग अदु पुलिसना फाबा लेरबरा अदु करी मरमगिदमक्ता महाकसे हाटपनो हाइरिबा मियोइसिंग अदु मसक खंगिंगबदगी सार ऐना calling attention to see book to thank you. Honorable Chief Minister na statement thambi yan. Siki talk ribu talk to yamna live TV ni haja batai. Doina na mi ama di par male. Do kuigi sik kanu satari bani na mi pari ba mi domna ek mak hat pani hai bagi evidence ti leitri hang bu khot bagi thabak inquiry yam kan tawgi loina na siriba nupa dugi maning da anga nim su tong ga lai hai kari se garang jc ga su ai kum no wari sana jare da sai anga ani du su nongmai gi ma khon ta ba du da hogi mami mana uslaga gari gi number ga su khangau draba दगी मामाई दुलोइन खुम्बी हाई दुबु आइना एसपी का वरी सानजा मतमदा सोइदना फंगबा गंगबनी दो खितंग इदी एविडेंस ती लेहौदबा पोनिना आंगांग सिंगदुना सु मसक दु खंगौद्रे हाई अदुना खितंग मतम चंगबगी वानी दो यामना लाइबक थिबा थोगौनी मसी मखाताना इदी थोक्तनाबा दुम सिसिं थारांग लोकल मिनसी याइन थमजगी यार सर ऐ सु पाउ खरा दुम एसपी दगी लौजै दैना सर की थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैना थमजनिम के सर अखोय सिगी केस सिदा नतना अखोय खरा लुना लौमिनसी मरमदि सर मसिगुम ब केस से याम तोइना स्टेट सिदा थोखरे चिंगदसु थोखरे अदुगा ngarang dahan की थोइब थोदो सिगी मखादा होरेन और हयें थोलो ओय हाइनाय लेते मरमदि अखोय की स्टेट सी करिनो अमदा चले अखोय अदुना इन सार की थ्रू द इन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुसुम होम मिनिस्टर की अटेंशन ड्रॉ तौजनिम के सर काय खुमनजरिब पुलिस डिपार्टमेंट की अखोय की अथॉरिटी सिंग से खरा एडवाइस तो होनिंगे सर पुलिस की मथौ से अनिनी मिहाद मिपुन अमसुं होरान चिंथि तौद्रिङै द मदु मिहाद मिपुन थोक्तनरबा होरान चिंथि तौदनरबा होटनबसे मोहैगी मथौनी करिगुम्बा मदु ngमहौदना अखोय की मिहाद मिपुन तौरबा अदुगा होरान चिंथि तौरबा मतुंगदा थोखरगना हाइरिबा मियोइसिंग मरा लेबसिंग अदो लोगी मतुंगिना मदु फारो मतुंगदा फानरबा होनरगा फारकांदा लोगी मतुंगिना मसा मसागी दंदी पीपीएन नबो होनबा हाइबसे सा बसी पुलिस की मथौनी अदुना हाइरिबा ngarang nahan gi thodoktuda nataba mamangda thokhiba se Dr. Rita Hatpugi wafam lairi adagi akhoi se nungti gi che phongba thodang newspaper gi editor forum bagi hat ke torum bagi wari mayam ama lairi sigumba yam kiniya oi mayam se masi akhoi gi lairi ba sarkar sina kanna police department da akan ba instruction pibiraga maran laiba sing se pharga chap chap chana मधुगी पनिशमेंट मधुगी फंगम थोक मरान की दंदी तो फंगलकांदा मसी अमुक हन तोबे यादेको हाइबदो खंगननबा ऑनरेबल सार की थ्रू द अनुभव लेरिबा सरकार सिगुलु चिंगिरबा अमदि होम मिनिस्टर न तहोनिंगे लोइनना ngasi gi मालेमगान बा हाटपगी
langla nangjin puthongna ba kan hona biri ba sida sengba mi hatpa do pha ba phangagadi madu chap chap mi hatpa gi dandi do pihallaga praja miyam da masi yade ko haibado khangan naba sarkar sinda madu lokhot pigidra lokhot pirodra haibo wafam du thambiraga ai yazare sa. Honorable Speaker sir, we honorable member na hari si serious concern ni masi kare ni koi ingarang dasu we secretary home wari sanajar mini license kan si yam ramale binary si aduna masi su si untang to ko pare na aduna yamna serious concern roina honorable thambi si masi yari gai haijabatai incident trek kanoi si dun to oyesu hainga lekte to yari gai thok tana ba masi ai hona jagen thamjagi lai raba below property line gi makha da leiba family sing hai batai madugi akhoi gi haksel gi tengbang chief minister gi haksel gi tengbang amasung PMJAY prime minister gi makha da pi ba dugumba health card health scheme hai batai usi yamna phajoi scheme amani sa aikoi manipur da sar chief minister gi haksel gi tembang si mamangi 1.0 BJP led government gi matamda sar akoi gi 2017 gi adwaida basi launch tau gi bani aham launch tau pagan sar basi akoi gi lupa lakh ani haibatai health card paiba adugumba below property line gi makha da leiba lair miyoi sing adugi health card ama family da paiba kanda madu imung manungi narak padu madugi lakh ani gi value haibatai madugi area du da ana ba yeng bi khudong chaba card sina pisa do hari ba health card si mathang gi sahi 2018 gi 23rd September adwaida correct to subject to correct sir ase exactly khangdre adwaida akhoi amuk increase tawre lupa lakh manga da akhoi gi hana lakh ani gi value le rambadu lupa lakh manga da health card si hengar khara sa marak sida akhoi gi 2020 ga tu haiba tare sir sorry 18 da Koigi lupa Prime Minister PMJAY harib scheme sisu sar koigi center gi Bharat Sarkar na masima launch tawre aduna samjan jarabada Chief Minister gi health card amasung PMJAY gi health card ki makhada koi anaba layeng basida sar koi masi khudong chawa pire anaba layeng bagi system se sar kamaina tawge haibu kanda khoigi magi tongan ba laina gi matungina magi rate lei lupa lakh manga se amuk ta sin na ya badina te se kana gumba miyo ma liver na gi madugi scheme magi package gi matungina lupa asu haibu lei aduga akhoigi se kidney layeng bagi madugi tongan ba magi red lay aduga sar akoi gi se lungs or isada yauri ba tongan ba parts sigi narak pa layeng bagi magi scheme dugi matung ina sar magi paisa gi value si khenai yamna nungai ri bide sar akoi gi hari be scheme se masi paikhan ana bo hotna bada South India da base tawba dugumba company mamingna Medi Assist company haiba adugumba amada akhoi gi sarkar sina authorized tawthokpa haibatai moina tawduri si karino haiba ganda implementation support agency oina haiba health card sigi implement tawba ganda masigi implement tawnana bugi support tawba dugumba agency ni Medi Assist company haris mak
mahakna madugi assist tawbinaba support tawnanabagidamukta mangonda chahi khudingi lupa crore aniga lakh 53 se Manipur sarkar na piyaba ado maga yanariba se chahi ahum se 2017 18 19 20 2020 phawbada masi numit chahi ahum gi oina ma se akhoigi contact pire contact si piraga magna uziki hariba akhoigi below property line da leiba health card pairaba adumba beneficiary sing se any hospital karamba any habis the karamba hospital impanel oiba habdi sarkar ga hariba laina mayam sigi piriba akhoigi scheme sigi package sigi laina sigi manung da piriba mayam se hariba paisa amount gi manung da layeng bangamgani yai haiba yengjage haiba adumba hospital private ki oiro sarkar gi sima mandatory compulsory oire adumba hospital impanel oiba sing asida ngasai health card si pairaga lakpa patient amana yeng bakanda cashless ngasai amount gi manung da adum yenganana bagi paisa tingandana yenganana bagi support togodoba assist togodoba adugumba medi assist company se mahaki service aduni adugi damaktani chahi amada lupa crore aniga lakh 15 piris adu sir hojik akhoi loina mangna khange house the family honorable members sing board opposition and the ruling akhoi sidi miyam gi sewa toba miyam gi lusing bane na leire akhoi gi state sigi haibatai khuding mak kendra sigi kariba mla singda haidab se pangai lermoi akhoi ruling haiba opposition haiba leitana ai kendra da karigumba ma tholokpa wana tarakpada narak yeglakpada angang nubigi laila shu tamnabagi hairo laita lairagi hairo loinamak honorable mla sing sida mateng pangbiu adu to biu haiba ngaktane anusar laibak thiba aigi sagi oina di aigi kendra si haugiba 2023 gi megi tang ohum da thokiba adumba laibak thiba ohum duna thodok tuna maram orakanda sa aigi yamna wagi habitai hujik suwari habitai wari habdi yum kai tumna chakre leiramba lanthum loinamuk mangre lanjenare relief camp da leire narak yelakpa matamda madugi pai litadana kendra dugi mla amoina lakpanina tangai fadana tawduba yadadana tawkhiba mayamduda aigi experience habitai handak sahi ani ohum jida sa aikhoi aina khalamba se health card paiba mi amana maki amount ama piri magi laina dugi matungina adugi amount dugi manungda layeng basida hospital dagi haire ise ai hospital maming di panjaroi document loina leire sa gi thuda ai di masi department inquiry to ba haibasi me di ai yaning de ama ani subada aina honorable chief minister da ngasi gi aga house gi khudong chapa loraga thamanjani gi se amuktang announce to bi oba ngasi se ngasai gi to bi haidi ngasai gi impanel oriba hospital sing sida tongan ba laina se magi package laina khenabungi matung ina paisa se ina sai jari ba lising kunda yangado ba yangkhai de yangado ba lakh de yangado ba ana ba se masidagi hena lowba yade ba private hospital sing nasu adu private hospital sing di lowdan leire ai huji ahum mari khata I panjage ba ana ba manga khara hoi paisa yamna chawna yengba haiba tare magi ana ba se lupa el ingo cha ko ba ai am detail har roi mi ama khak lam zwaijar roi magi laina se khara lu ba laina ni lakh mari ga lisung phom doi chatruk ka kun go hum doi tai magi ana ba gi layeng manse adu health card adjust over yari se lakh ani ga lisung hundram mari chanipan ga kunthanipan ne adu ahen ba 1,88,785 se namdana ahen ba si thihal le ba somai to duna lupa lakh ani hena loba lakh ahum hena loba card to gi manung da leiri baduna dum yengjaraga ana bado dugi hena paisa tingal oido base hena loan leire hospital sing sina aduna hairiba mase ngasi dagi di masi yaroi habase honorable chief minister na house forming is dong tang mayam manipur praja gi laira sing se health card parga layeng balak pada khangnana ba
मधु अमतंग लाउथोकपीबा याब्रा Honorable member, thambiriba point khudimak loinak leibak ki amadi praja sing interest ni duga ngasai kari media assist type la ama sigi kanu company si already later anova ama tender toroga hakre maming na MD India haiba ma simai sengdok sage MD India duga sagi 14,000 tabada madugi henba haidudi samsamna lepiba maman dudi sarkar gi hospital singi maman loiramni ado kamaina madu zamanana singa dagay doi amta yengin zage do si aina house thamjari si madu aina yengin zage hari si masi is a very serious concern. Thank you. Yet personally tahan bisi kitang clear oise honorable sir aina thamjari disin the 14,000 se government khata gi nate whole impanel hospital including private hospital sida moina akhoi gi government siga yanaraga hari balaina sing se akhoi su yeng se ge haidra impanel oi ba di yanaraba adum hospital sing su yauri ba the only thing aina hygiene na hujiki ana base lupa lising example you want lising tramari ta ba ana base hospital private sing di yang pa da yang khai manga tare aduna taramari din hoigi scheme sidagi ka horage nifuma thoi thiona lowre ba honorable sir aina haizer na madu lobham thokte ba 14,000 dugi manungda madugi scheme duna dum cover to jarga from OPD the emission to badugina up to discharge to ba se 14,000 sin include to jarga bane ba adu si sigumba tongan ba ana bisanga sa ina hari bar lakh amaga lising ba fum dipan he na loba lakh ani loba magi package tu no cover to jarga ba do a hen ba paisa mu private hospital no su lowraga leira ba masi se package tu gi matungina scheme sigi matungina government of India ki health ki pagi agreement tu gi matungina scheme du da lauthoi du matungina disi lobham thokte aduna madu lohan bigano loba yaro ha ba do honorable sir no madu yes the haira su yare madu nahangai torok pa sigum ba chobo huran ba ma leiram ya ba oi do ba ma number 2 state government ki makha da ba hospital like Jennams OBI RIMS center ki makha da ba or su yai moina ngasai ki package tu ki paisa si lothok pa yana na ba impanel oi ba pharmacy sing gam banaraga hidak langthak mayam ma panjal laga lai da bida paisa du charaga anaba khudingi government ki kanu da account ki lut to le re ba simaga yaro ha du haibio si thing je ha bune ba Sagi honorable member thambiri si empanel oiba hospital du madugi paisa dagi hena logom thokte samna as part rule is concerned madu logom thokta badu lawragadi madu langani ra logom thokta ba oirmagadi madu amu an lawon da na torsi ya lasi ya sir I aro nam ta hai sagi lawan rule na ya do asim sir hayeng se assembly loi gani hangse se pungkhai mutang matam bibi ba yabra sigi su sigi matang da yam si discuss maramdi am concern oiningi leita laira ana ba sing si sir aduki matik wa gre health card pai re herga pibam thok do paisa mayam ama tingal laira ama ani subada sir masigi kaino se involvement lagi ba crore charted ki abapta sida involve era bane ba sir masigi kaino se board akoi gi PMJY amasung CMST gi anisida aduna si irai laina akoi thadok pa chumoi aduna masi yaragadi ai di house committee hana thamjage anu madu amtang madu gi amtang do aroi do amta honorable sir gi through honorable CM to ko khumbiyo si inquiry si matang sakra mai to sabna
पैसासी चावी सर Honorable Speaker sir, I smile thamjage. Smile thamjage. Koye hayeng session loiba numini. Ni honorable member na ibidise. Ado 파전 어떤 파민나가 인건다. 자기 하이비 mayamdu in toto with documents of the BB abra. Ado ai waru widya di hayeng pungni pandang hak kanui banglo rom the lak bibe abra. Siam office ta. Ayukta. आई लाक्चरगे खंडर से अदुगा असेंबली सिदा लोइदिन अखोय सि सुम कैनोम द चलन गिबया देसा आई नाइजरिना अखोय गिसि मणिपुर पुंबल लोइनि येंगि बनि तारि बनि ऑनरेबल सार की थ्रुदा इना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अटेंशन तो तौजगी से 700 above crore scandal or report ama masi thigachi haibane ba hayeng pung nipan da phamin raba matungda ai full honorable chief minister da masigi idea se lai halaba matungda masigi thigattabgi matang do khanghandragadi sa house to por abo pot ni na sarga ai khata khangnaraga loisalle haibu di sar masi phagi dagane ba aduna hayeng honorable chief minister na amuk house da masigi phaminara matungda house to puthorabni na si tawse do lakthopi ba yabra du thambio aina hayeng amukta details bibio haibane phamin nadragasu sagi kaidi mayam na kainom khang gini phamin ori si kasu kai de honorable member but honorable member the lady but documents into details bibio haibane but adubu phamin naraga fajana wari to sanaraga di hena nuaini haibane I already departmental inquiry tawni de lathuk sagre na ko ai hajagre na ko maduda mating pangna bibio haibane ko but phamin naraga pung amani phamin naraga fajana silere na ai di pai di se do hapet honorable do thabani na madu sagi gaktang phamin si haibani ato ai kanu madana amarom kanbiru no ado samana ina ngasi honorable the house ina haizagre maduri departmental inquiry amadi tawrani haidana adugi masak wina bibi bagi ngak phamin si haizabani ai ji mare yet pata do Hayeng appropriation do into bi. sir yes samai tawjarase hayeng se sar ai sar se sando ai lojage ai pung ni panda phamin na badune ina pamis maramdi ai ju chi si piro kan ge ai numi humni changi masi study tawbuda aduna honorable sar ga phamin na badu ai yajare aduga sar makha ta base hayeng appropriation to loisan midas Mathangda